no enkofo omunya yo omugusua pem sa na bu fe boni chan wana bu ye pachaw Kyei say kwa ye kono say first chapter na over ebinom no kure ni were misguided nanso ye wie no ye nyina ye party back nti reconciliation in kabom no adwuma no mama ye hia yen mama ye re mfi say NPP for yaka ye ho abom no nyina wie no krampo no our own strength ain't mean for victory my yen yes a floating voters we kan ho let's check up floating voters let's say ye fie at the constituency level each other wa one beba the party no nya akono party no it doesn't exist at the national level party no nya akono it exists at the constituencies and the police stations ejadam entina mestre mo say papa no odiesi na ni so say and many we are adai ye be starting reconciliation efforts reconciliation a lot petty differences no or constituencies no ye pachaw na ye mo modern say ye ba be cooperative a man to want to kakre bi ono yetime ye free ho na ye nya dom no abeta na chi ye nya dom na meta na chi a nua ye kan nyina be ye kwa we need to unite solidly behind it where you are senior Dr. Ayo kan ye no say must have absolute command in the party and over the party e be sa anwode ni gina muso apeja ho se enkofo na unsa tesi ajegu itomuni na mafichire pacha o munko amutimi wini o obua munko amutimi wini munko amutimi wini election no Kennedy Agyapong ma unsa no kuraka eso amfaso duro yeah no kuraka eso animonyam etinya kokuduo na ka no kura no Kwaku Annan edi Bawumia tem de na Kennedy Agyapong ye no osake no alestete wa fuduro owoyire wo ma ono na ye nadwuma Kennedy Agyapong te se wakodi Bawumia tem no osake no animfosi asem a ye nni adanse no ye twa ho baabi e de ya adanse die how akumsi jina a person Keti Hamod office aka check Kennedy Agyapong say wa bodam o be chen say wa bodam chen no coastal belt Bawumia ana ma how akumsi e hold sa position ni ma no opare ansa tena TV so ka check Kennedy Agyapong say wa bodam Kennedy offense Bawumia emano ni campaign manager or the more parensa miracle aboaje jira odi Kennedy Agyapong atem e TV so Bawumia ma miracle aboaje ni campaign team communication directorate no or the ma miracle aboaje admakuba fi edi Kennedy wo ina Agyapong atem obi a wabobra echen na butua the entire family of admakuba fi no obi ani wa wabobra se Kennedy Agyapong Bawumia ma no deputy communication director awon the campaign team mu Bulgaria jira TV to catch Kennedy Agyapong say we are lunatic okotia Bawumia ama Bawumia ma ni position awon the campaign team mu sabi oni anifrafo nkasa ma no ede be mbiem na apeso otie ede be mbiem na apeso ohu ede be mbiem na apeso ohu se Bawumia na se sa boys we ati Kokajira TV so aka kire wiase amansan nyina say ne boss de yenye ni trim operation ne boss de yempa ni trim ade tie ya no jina Bawumia fie political nervis ebejina odi Bawumia edi Kennedy wo ina Agyapong atem ade tie ya no akotia Bawumia woni fie hwe Bawumia we ni pasin wan Bawumia na Bawumia woni munyansa phobia wallahi wonye leader me kamensa musti ase Bawumia onye leader
no be woni timi num with no apology for ya. Bawumia a bet nsa 2028. Onimu nyansa ya bet sen nyansa. Ni a bet tamra ba haban atre Bawumia 2028. Bawumia na ya tiana Bawumia be president e Ghana. Wakasa tell that to the dogs and see ya manim pem. Ya nyina ya Ghana for. Yeah. Ya nyina Ghana ho ene efuma se. Na Kennedy Agyapong onfa na nya hwe na umbuna. Na okura ombo brother ya do oman sika na ahwa wo abebo oman kro no ayeyiye. Woni ya fa nya den wo. Woni ya fa nya den. Obi a ono in his entire life or say onko baby and fan sika nko invest and fan hwe kro foforo so. With this our investing in sika nyina wa Ghana. Obi oya bankroller, a more opposition party, one slow, one fair, one shady or china de brano, by investing in sika wa Ghana. Asante Power, what's in the Wunya, I am one by Bawumia ni uncle one by Bawumia. Bawumia, common generator, Kwanane Papa to Minto, common generator. Kwame Nkrumah na Gyamfi Mahama Papa de Mano. Common generator. Bawumia. Na kale de amono ba Bawumia ni ankobo no mafobia. Mesi Bawumia. Na 2028 na ebeba. Ya ma Bawumia hu na nim ya ma and yo. Bawumia onya smart. Bawumia onya leader. Na se wo ye political leader. Nasa open president there. Omaya or command 75% Christians. Put me san kwalachi. Put me san kwalachi. I mean, dia so votem. Dia so votem. Na unim say sa so for na ye di omatem no. Omoya kata unim. Unim so omuna command Ghana. Unim say Christians. Any asofo no. Sa omo offense omo sorry man. Members no unim. So omo na to aba unim. Asofo ne bibia o. Members no mukuta no. Ene bibia. Bobia me say congregation na ekura asofo no. Eno and my politicians no form serious. And young Paibono. And young come to no Muyano. And young Bedroman and family Santos no. And your congregation no crowd or mono. Say a person or so for me 1,000 a person a congregant. Nasa oko dinner so for tema. To visit on Baba to Abama. Me matter this asare anameko near 1,200. Or so for Jina sorry them popitanim. I catch a young and I say, Bawumia ba mo bian to a bamano. And pass on one to a mano. Mami anaka a feather Kennedy Agyapong. I deliver a flag bearer. Natosi. O Jina. Akachere open secret or catch omunyina say asofo ni asofo maame fo no ba ni fie be catch no say Bawumia de mo de ne ba ya nto aba ma no and ampa omo nto aba ma no for bia me say sa na asofo fo ne ka 2023 ye Bawumia asofo na creative platform amo obi an free platform no so ma me kan chere say me nto aba ma kramoni I know correct. Na wuni wo matem kra no wuni wo matem no a Christo for 2.1 million Kennedy Agyapong supporters 2.1 million anko to aba ama Owusu election na se when you be now you fast now you right thinking person obekwa ko bopa say ye ni asofo atem now that can Williams na asofo na nkasa no friend godfather no wuni ndi oyama wo mo. You don't know. So wouldn't the assault
for the TV or politician. Kyeremanteng now to me my bronya a draw a team company for where we not them no more sorry no more baba to Obama. Also been pack catch there and crop for some more beyond to Obama NPP. All elections. And then Kyeremanteng be the president of Ghana now. Has to miss it phobia. Missy sit that Ghana. Phobia. Missy Sadia Christo need to me president was Saudi Arabia no and sit that our Ghana say Kyeremanteng bedi akunya me say Bawumia no pa hinia dia anko boko no anko settle peace no na oni omukro mu hine no na say Ghana ho de Miss NPP for omunya smart phobia say Kyeremanteng anyeden Kyeremanteng ko ye wanyeden na Kyeremanteng be catch there say obedi president ana also odimo be ko opposition truly odimo ko opposition say Kyeremanteng ko ya nko tife Kyeremanteng ni ko mandate ode to no ho enti ode free party no say odimo be na opposition odimo be ko opposition odimo ko ye why exceeding a target Kyeremanteng dia no person see no enu na sima anu na monya fast money buye panimfo na omani xenophobia omunyina ayira awo NPP party num omunyina ayira anyansafo na sa na kanyansafo sawo NPP party mo a chairman wontumi na ebe national chairman NPP eguampa NPP panimfo na sa anyansafo no wen na ne yeka no 2016 no je say akoya agimifo no wen NPP agimifo ko agimifo no wen me say back with no apology obi atini obi aniwa osore ebepa bibi na yen ya baka ya adwe sade ya chia obi nya bema se ya via ya mema ni bi otumi nya kukudro betra TV so edi Kennedy Agyapong obi a wawo nipa 23 etumi nya daje edi natam obi a wohwe abusua obi a wohwe ma ehwe enkrofo ma ehwe kotra ekohwe sabe NDC for ma kwa no otumi nya kukudro di natam a who is Bawumia wan phobia me pedie bema obeka se Bawumia yo obi timi ani natam me pebema across the device on meka say Bawumia ye nipa ti mi ani na tem na ko bete ne kakanka obi tumi hwe o me say da ye beka ya adwen ye be ba beka da ye fi say ye kan ye be dai ye beka wie so na o so ye guy a no abefre no obedi atemi are yes because Kennedy ye di na tem na so obi antumi ankasa obi ankoda ye beye adwuma na ma no kroje enye ne ya yampane he ampane bibia aye beye adwuma na ma no sade ankrofo bi ye ma Bawumia no yesu ye beye ma Kennedy na NPP oba power 2028 afobia mesesere me 2024 kona kobisa pankrono tafo obi a wode 3 million 300 Ghana cedi so ko trafie anaso onkotuma NDC no obi a obehu so obeka sasem bia no onimi ya ne ya sa adwuma no ye beye biem se Bawumia beba be di president kanyankopon ense wiase wallahi obi anyami sha why na fa platform ni adwuma pa ama ohini Kennedy and the base they said the oya adwuma pa no odidi ne bra ho na nyankopon so sia ne da bia obi ametia otiefo anyansafo anu omo do nyina otena ya sa gyinam obi afo bia eba be ka ya adwe da bia pese ka bia kama ni ba bia se Kennedy Agyapong ye di na tam ni anya ni pa ka bia mana ye ya tu en wadro se ye be ka bia mana na ye be defend at all times wallahi phobia those
guys now ya titi scam. Me say Ghana Central for phobia omo ye bogus. Ghana Central for na say Ghana. Really? Wallahi phobia na me da bia me ka. Me say that unrest besi wo Ghana no. Sa microphone ye be target wo mo. We will match them boot for boot. Because Ghana say na e yo wonwa e sa microphone na. Omo na say Ghana phobia. Because I come here watchdog. No, I'm monitor politicians. But I'm not conniving with the politicians, you know, and almost milky or minor. I think I'll be now to say Sadiq Adams. No, the Babbage will be defended, or be a 1 year, you might that. No, organize a bout. Boxing bout, actually $4 million. Akufo retired boxer, I bet now. Now, Benya Sanko for a defender woman. Now, Abra Babesia and ni papa kwa ni presidency ni kurano. Ni 4 years ni nya usi ni sikana. Nu $4 million no. Bobby, I miss Ghana for Ghana. Sanko for no mutuano. They are so corrupt to the extent say, Umudia, Omoje. I say young muda phobia, I miss Inka Wonua, Kabayami ya papa. I before a wicked, greedy bastards. Owo mpoye de omode nanko owo ni ho kebe time na omodo omusika na omuwia na omode betondro because oba wonye bonenta vulnerable aba bumukwa na yase nkola ne mma na ye vulnerables no ba besia benyem bosomen kuno ahawo ba fam Entesua betitia ya wo betem na mra no so na Nyankopon kwose na de so kwotna wheelchair mu ansa na wawo ne ba afa no and now what will be this 21st century what will be who right away Ghana no but Ghana panifo menya so se Nyankopon na yi Ghana panifo e de ahini ehye wo mo nsa omutimo den phobia omutimo den omaya ukura youth human capital unne hoka na boys in nam e bokro no because of Jombedie boys in nam how on earth see abechi obi so a scammer na Ghana form magunu e bejina wa support obi a obokro no because come de no na obenya nkokra fo abamba bemo ordinary wo na sankrofo we ye sanso de Ghana siketu amuka no mo de so occupy offices Ghana pompa ni mfoti modern na ye sama wo mo ma Nyankopon sikana wo mu wia no mo de betonro wa ukrom nipa ne mmoa na anum nsuo jiskaye nsuo ama wo mo nya binom enya bi mfani anobaye ensebo ekroma no otumi ties kama phobia sika ma damu ama na nkrofo defende dawromo wo defende because of kai beto ama no because of peru a ye de ne beto so hey Ghana mabnu mon sorry mon famu sabra samon sam no obi ani obekwa mamu sa krofo we no jo omonye mu wo mo date eya mo ankasa mo yasem mo mom ho ban firi wo mo sam omutimo den otumfo ka sem bi kira Akufo Addo osi babi otifia drodia onfa sika mfa anyahwe entitidi na jaho wantie nkura wantie antie Ghana mpani mfono no phobia wanyi no afenu akope girls wanyi awie no ne ho nya adwuma no afenu akope ma papa na ye resources ye mabunu no mo kire yakom na mo de ye japade na akope ye so ma wow boys no ta mo dia chadodo mon sorry amu sabra samun samo
panimfo to amon kabi mamo a mo sorry the boys is here and the boys is ready omo yo Kennedy Agyapong obi am say amon spark up no amon join the base you know first na near see dia tuojo oman e na de ya de kokomotie na agye is a Kennedy so obeba beli di mu no agye oman na mo support no mo mane hu say mo ta na chi mo join base no na oba no onya vim no de ba makwaji wa man no na obi no Ghana obi no e be ma si obi ho why na what Ghana was say oya be ma si Kennedy Agyapong and now onyi kura no why no krana me see last Friday Lodina Foundation me ye request the call hon mama o mama o mame empa any mfasa hospital equipment say me minti NPP for ni bi ama program wonti me te say Lodina Foundation e be ya de fa bi ma I want request me na me request I am te request say okay ye nya ne foundation wo mu books bi aya na ye kan niam away and I was advising first lady and second lady for say woman no enu omu dwumadi ni campaign platform so okay woman hwe maame no the same thing na kwan du adwuman so no wo ye the Ghana factory ni kenika no sa na ma no the afidia ye di chin no de bere wom enti ma na no om to abama Lawrence no ze na Ghana for say Ghana for ma de wom se Lawrence ho fenti no om koto ba da bi kwan du adwumadi kan abakurum hokora abeche wo mu bibi iti na me ka se Kennedy yire ni Samira Bawumia no campaign no nya no ne hia wo de kokrom ho asokora ye di dwie kora fa kokom wo se mo kompatre mu amon fenkodwi enu momu di nipa ba chen se wo be ko so okoye campaign wo so okoye campaign wo kunu na aso asum party no 17 years wo so okoye aso asum 24 years na wo se na o advice se nka first lady second lady no komunye we then one advice Samira Bawumia you so na ande awon otu no ko bu otu bu so dan nyanti na mfra na yi no ono ho ye Samira obu adan e na yi nso so president mama yi nso yi lodin na nso so yi osi adan oba no obeye ward maternity ward no aba besi na mse NPP for na wo hwe wo mo a mse dan bubu yi wo mde just na Akufo Addo so ko bubu adan so nso ba besi ya wakotu am na ada ha ejem se party na dan bubu no mse jama se ye de abo wo mu duo setisen sa no ko bu ayi adwa safo papa nso yi wo mu kokko bubu ye ejem se adan bubu no akasa no wo mu constitution se hye mba bi na mi hu ye dia etinye se mi wo ye NDC ni ana se NPP na ba NPP for me hu so wo mu time me hu se NPP for na akasa time wo de personal ya me de me mawe be se me te Fox FM enye se me didi obi atamu NPP Kofi Poku edu say no a wakọ primaries ya win na America development projects ya wono waye eno ne abebo me na akwa na ono so di metwofo ba ho no run off no kura wanto abani bi no wuye ya katia David say na boni bi wo ya wa akura Nyankopon na akura ebetua woka enye me boni bi wo ho no ma wo ya back on me issue ni say am President Mahamadu 1 year, you compare President Akufo Addo 1 year. Say ye ba beto abade say na Ghana tia NPP be win election. Say ye beto abade say na Ghana tia ene wo hu say habon konfo company party say first no. Gabby. But me first interview am grantee you Ambassador TV any habo duty. Me first interview because one habon won the dollar rate any they check it. Yeah. It is na wo sha bu kokko yi RAV4 na dollar rate no e ye 14 cedis they check ma wa ade a chi na me ko na say e ye 15 na be check ya ma. Yeah. And they about 10 point something any any ade they check ya wo hwet wo say. Ba broche phone so say Mahama anya ade. O say first no obi o send $100 e bia na ke bia 1,400 1,600 and then so no o send 9 point. 9 point you know what do ba beje kana de koto ayon roso so na nka say. Ayon roso koko drew 9,600 and the baby 6,300. Like is abeshim. Ababeshim. And no understanding na ya na me ka say me de me ya na me won tiase me pe me de ya na me hunu so ho but obi so ho a won de wa ye na dwene say
was so ye NDC no na de papa bie no NPP be ya obeka wo be support obi so ye na dwere say so de wo so ye NPP ni no ade bia me say obi fa ho kra say ye beka say president mama so obe chiche report obeka say ye NDC di nti wo mpe obi fa ho so obeka but be say Nana Akufo Addo the first year no why free education baba Mahamadu Bawumia the first problem about 24-hour economy to deliver you shall be me there me enye eniema ni nyina ena ebia metimi akasese ya na asese 24-hour economy na ade ba ko a me ne wo mo ka ho asem ne say you know companies no me say adwuma na akora na ewe enti dia ye de say e wo so no president mama no ni initial we no wo mo ko ni Ato Forson no mo kokko pesika no wo de ba be hye adwuma kuo wo mo na wo mo yiye say adwuma no industries no enti no na say wo no wo bie na adwuma mu an wo kofa bia be ka ho no no amu adwuma no wontimi nkonko biem enti e den no me nipa na ba be shift it was a deliberate and no sign pa ho a ade ba ko a wo so wo sign ye ne say Accra ni Kumasi ni ase abrantie bia ye de ya wo konkan but to kwaburu kire ntesa etoda wo ni obi kasa osi ekura me wo mu anhwe apoa no kora beso a kyan so bia factories be true enti wo so wo so individuals ni bia sene abrofo mu na ye one district one factory no ye ka no eno so we senka nukura mpo no etimi ba ide a ene nka we mu no ba ye so ohun ebi om so one district one factory ndodo say ene operate ba bi wo ho no ma wo be kona yakosi dan pm yenu na yade no mu nyina ya to ayi afa ho na da ho na say wo mu yi ayi bi wo Koforiduo say say Eastern region yes say nka wo mu ba ba ye moto yes say ayi sax ya into ayi mama lusu 2016 na okoye 8 years Akufo Addo ntimi anye na bo ahye du utimi kokokra moto kora ba ha bokora bu nsa nkoyi yakra moto no enti wo sha bu se wugidi se opon brenya na ka kire se Kofi faade we se bra na ye ton ebenya na eba be wo sika ofie misian eba na mankoyi no no sakra bi no obodam na hezito na say wadamfo Dr. Bawumia so akoye ma lectures on artificial intelligence but they expect to be as economist no ke bia say no at any point in time bia or divert because oba as economist and e chiro be IT specialist and ofiri oba travel and tour and them say di odi akodro travel and tour so be and adi nkofo ko Israel nya travel and tour fo adwu wankazo odi nkofo be ko yiru say ho ne atu atuo na NPP flag bearer and now all label as travel and tour agent na the travel and tour agents no ebi so bo mo modern wo mnim ngomo wadwuma wo ye ne yeka say me ade na obi hia no ka say zito the farmer be yem ya me aminim say me ye farmer enti adwuma na wo ye no na say na de ne yeka ne yire begina on say ni kunu de ni tirimu abobe PCFM say kwame community kaze be kan no ne ade e de say ne yeka say economy say na yi me kai say after Supreme Court kura ne bi mu hia me ma oba umi o say ye nim de owu rafi ene fa hin o say Bawumia oba as there oba as economist ena chire oba as IT specialist ena chire de o say ko the travel and tours agency ena afedi say o say the last one it was not at any point in time bia no divert ofu say men ka de sankofo me ka wo mbeti eno akeke and you know o hwe ne lectures na and you any positive impact boa NPP campaign me say no na no say if your fundamentals are weak the exchange rate will expose you wo say gina na name a me say sada na lecture matini mai bi na net ho my friend no feel him say afena man na say afed was this warped logic that if your it means not no I use it let's jump to here onu o kan no de achechere no Bawumia o free so ya abosoma kotra na so dan no ayi enyo abosoma kotra yi abo no kura ye friend say wo mu wodin bi ye different afinshi abo wo hu a no adapt senti no obebeka say obema nkura no obeye say mobile phone oba opeso ode ade bi ba mobile phone kokofiri a no atuatua ntu ya me ka say ne de obeshi akomfo so kro be promise motia no chese onye hu a wonye se wo de ne ba sesi ana se yen kuafo ne beba ene ayi sampini kokobiri ne sa ne obeka ne sesi aso kwa ayi aboso ayi ekuru ayi kura de sei
baby he Kantamato CCTV camera what they call. I guess you're free so. Do you Bawumia so a serious politician? Na some day be free car enya de. Be free car say Bawumia one politician na de we refi. Wow channel no so kraba ba be kan da so one politician. Na ye de amam oman so Bawumia say na West. Because you Shaibu say wo wa ba ha me ne wo ye grant interview. Na unuen ye made bi a wo fu say ade a wo ye no emwa na wo ntimi nka. Etu gidi say eniema NPP po eme yiye di abronye nom enipa bi yi a ontimi nka no so ye president na sa de kro na omkokọ ya data no obetimi aka Debi ontimi nka wo hwe koka ya ko ya da bia wo benya no se nka wudu ya wo bisa se koka GBC omone MTN for contract na sem ni kosi sai ya bisa no awon kyerem se wonya I say yi GBC director ampem da ko apenso GBC for MTN for contract na omukosan una na ye marketing ekosi sai koka onu kudidi Kennedy Agyapong atem de to so de menka wo bisa no abeka kyerem na ana wo de bisa stress na wo koye adwuma GBC ye de na yi wadi na Sammy Bawumia occupying the first lady office. Oh, and na me say o mo NPP for me Shaibu na me ya me so o se me hwe anim eyeball to eyeball na mka kyerɛ sa Asantefo no ne akanfo na ye de ntu ya ba matania Dr. Hilary Mantam no wo mo de wo ho wo mo awu a wo mo ma wo ho wo na nanom wo ho wo mo ntoma Bawumia da what say me say 1979 wo mo no wo huru Dr. Hilary Man yesi wo hia Liman na bi wo ba wo se eye be abe no kyerɛ sɛ Liman ye tani nti wo ntimi nka nti wo mo de ye de ye nto aba mali tani sa nkofo ni nyina de wo ada na President Mahama okoko tena afie wo de kyerɛ sɛ na mamuom wo san ba ebeto sabre da bia eye de ntra tani a wo ye ntra. I must be honest with you. Mahama so sankofo no de wo sankofo no wom de wo UP mu a me ubunya obi wa no wo ka je se bi pa de Bawumia pa de wo so ye NPP ni mapa wo mo nka Mahama so tani say we ndisi for wom fa ho say we so oba one atamaso be inherit eyi a Lawrence aye e de ato ho but UP for no mo ye UP for no etu wo mu na party no emu kura no e de enti no wom de ye yi obi age so nsu ko yi obi osire na no o mate ho sese we ye Kristoni we ye kramani we ye Kristoni ndc da be no mko yi kramani enso se kramofo to aba ma won wo ma yi kramani da ayi Lawrence wo di kan wo ne aka na bae ena wo mo abrogate ayi no ena afi wo be fa mouse ba no de pa akosi emi sa wo de ayi President Mahama bae no wo kramani bi ena Mahama e ba no de pa akosi emi sa ata bae ena wo se ba biem no DJ na opoku adman so aba no what is kramani bi wo NDC mo complain da say mama kramunti you no been captured what do you pa mai Bawumia nkonko fa nitiwu ka akanfo no ka be pai say ka party ni ka be pai ti say rubber control nsuo na de abofo ka beji pom na ke o mo san fa na po na nko NAPO me dem de some de nyam na me kire obde o mo fa nko because me so om de NAPO na bebo wom de Kyei Mensa bonzuo adwo asafo obi bi om de bebe bi enkosi hu om hata nkire be hwe bunzuo na NAPO na yese na no na no on de ene na be ka wono se wo ma fa nisu wono gire se ne wo ba no ma ka kire se ne ho mfa no nti bi a Shaibu be ka sa ma no Jesus because me feel say after 2024 election defeat na oko off no na me feel say bi wa sachira na bi a o me na kasa ba prime say ba ko be hwe mu edua edi vie mi ensache a ye fada kro ntene no wo how many years na po say na po 50 years so na po mche ni 2 years pe wo was say me was 60 and o 58 o na po ko 58 me 60 me nya no June nti na po ko 58
Inti mi fa say 2024 into 2 years na ba. It will be a subi won mu for 56 years, not 2 years pe na better. This was saying you 56 years bi. Be so. Na kete ye man nkasa na. E na me say de beboa wo no no ba mo se de ho fa no. Chaibu be kana asema. Na fact better so the running mate also the fact better running mate ya also the voice ba. Say wonim. Wa ya ayama wo mo. Wo mo fa na bui. Wo man fa no bui. As a central via no ma. Wo fa no ade obeba be yenye. Wo fa no Asante Forson so no ubenya. Mark my words. What the fuck go send be. Central via no ma. O ja na, waja asade. Wo fa so wo fa musuo. Wo fa na posesi ya wo fa musuo. Wo ja no so Asante Forson no ubenya. Mesia afutu be na Bawumia on NAPO. Debi Bawumia dem. Nya de betun fo. On dem go tun fo ayele. Na futu am de mom nyina so obnya ade o mo fa ntimi. But at this point Bawumia ntimi nsa NAPO because wono si ama second chance. And also say message yes and de bo ho. Say Akufo Addo do comprensa. Wo de obi ko ba ko pa obeyi na so che Mensa bozum so na ne nam ho ye say obi antimi force obi aso obi ko yu. But circumstance na Akufo Addo de Bawumia koye no. Say enye the same. Because Bawumia ebeye lectures no na mo kasa na efa. But NAPO de yewi on kasa na o campaign muso nsema no kekan ebia ne tweta wa. Say you say your board is so na ba be running mate. O first thing you the microphone man. Ago ya jesu kukrudu ne da kese ema NPP for na de edi kan meda president ase Akufo Addo de meda party mpanyumfo ase constituency polling station council of elders what da wo mase awie na meda minua Bawumia nso ase se wanya mi mugidie se oye frank etufo mimra me na be de akire na me hyambo se gidi a wanya mimu no menso mesom se de we fa kwa menkroma se no so che se we fa kwa menkroma ya no person ma Ghana wo de Akufo Addo betoto kwa menkroma kwa menkroma 9 years no kwa menkroma from 1957 to 66 82 no Commander Factory Sutware Bonsa Ties Kede matches one when Aboso Grass Factory in Sawam Canary we school so akase o sciences here what me fa we nyina ho na wo de say efema ya you fa ya abakose mu a mo fa mo ho sans ma no work no wa we to say that particular time no na I do not do ko de na fa kwa me nkoma maybe at this time na central region for you so what disrespecting no dia yesu be kire mo western region maybe at this time no bi akasasi bi akoso a say obesesa ene je se bi obekasa bom di tuo gina no so ni atwere de man se de ya twere wo tifa nchen kra beto abo ene e bi agesa NAPO na minim se bi so ohunu nipa dodo na edi bibi na bewura ni mo se ye o se sa tam na Bawumia enyanwe ni nwie no o ye statement be mi ensa de o kasa kama o wi ni wi se aba ara ohunu nipa na ho mo aba Akufo Addo NPP was say na che when me say party ni say 2007 Akufo obeko prime minister woni align ko wie ye no mu enu na ma metimi beka kire wona bo Kennedy Agyapong say ya amend party constitution no ama all card bearing members ama ni vote one say nyan because of the Akufo Addo dey align Kyeremanteng dan say wa hu Asante Achem MP no Bawumia nso kokofren ka kire say nya no obo mo Asante Bediatuo wo benya we ya Richard Annan na ya beka kire say se mo anko ankotu Annan a oba etimi enu na ama me mpenase den na wo ye flag bearer na wo nim sese ye to abawi a e wo se okoko support party choice na wo ko support independent candidate amen to aba mewa on numerous occasion e wo se obe support candidate no wa ama even ye be ko run off no Kyeremanteng no ba be kwai ahemfi a chamazi o atanka party atade ye hye no wo mo ma ne wro force chamazi o ata efiri ho efiri wo Akufo Addo wo be se kire na ba be kasa ye nya to aba na wie no kofi poku edu sei e na ogina party na nemtuo no wo se sa asem no me ma meka eno se usu nso se ono na wo Akufo Addo wo se ko enye takra wojem sa takra wojem kro na bi no wo san kokofa Bawumia de bai because wono wankwa support Bawumia ama MPs ministers no nyina
kwanko ka ho a enka sa wo 10 years say ya beto Kennedy Agyapong ne enka ma e wo say wo stay neutral Akufo Addo ye ka ni fie ba ko ne NPP arake Akufo one team manage NPP na ma o me ba be yesofo ara ofi the current NPP no na sa we sa te apansa so Honorable Kennedy se me shaibu se woni me di nkomo one on one se die bi oni na nabuje no ne yanka mka kire se so wo ma amend party constitution no ma onko contest no Bawumia should forget 2028 me say 41 to 38 no kura no wonya aye me say 28% for Bawumia 2028 what your pa mai Bawumia nkonko fa nitiwu ka be pai say ka party ni ka be pai ti say rubber e control nsuo na de abofo ka be pom na kete o monsan fa na po na nko NAPO me dem say dem nyam me kire obi o mfa nko because me so om di NAPO na bebo wom di Kyei Mensa bonzuo adwo asafo obi bi om di bebe bi enkosi hu om hata nkyere be hwe bonzuo na NAPO na yese na no na on de ene na be ka wono se wo mafa nisu wono gire se ne wo ba no maka kire se ne ho mfa no di bi a shaibu be kasa ama no Jesus a wom fa na bui wom fa no bui asante trofia no ma wo fa no ade obeba be yenye wo fa no Asante Forson no ubenya mark my words wo de fa ko san ba bi asante trofia no ma o jana waja asade wo fa so wo fa musuo wo fa na posesi a wo fa musuo wo ja no so Asante Forson no ubenya se obesesa ene je se bi obekasa wom de tuo gina no so. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.